Webafethu yabo mina sengikhathele ukubona ama ex offenders drive narrative ngokuthi ejele kuphilwa kanjani kwi society at large, ngoba ingane ezincane ezikhulayo zikhula zi-idolize lama ex offenders and zifuna ukuhamba le ndlela eyahanjwa yilama ex offenders. Webafethu nina ningakaze ningene ejele, ungaba mdala kunami ungaba mncane kunami, ijele alikhethe iminyaka yamuntu, ungagaxela noma ingayiyiphi age ejele. Mina ngiyani advise bafethu, ngiyanikhuza, musana ukwenza izinto ezizonisa lapha ejele. Bafethu mawukuthi ijele limnandi ngaleyo ndlela and ijele kunobuclever obutholakala khona and ijele liranwa ama offender ngendlela besho ngayo bona labantu, ama offender iwona ayodela iration abayidlayo ejele, ibona abahlanganisa leyo nto. Ama offender iwona alokhuzayo order kuma suppliers izinto abayidingayo kuma monthly shops kanye nakuma weekly shops lawa abaphilisayo ngaphakathi ejele. Cha, ngiyabuza kubantu abayaziyo le ndawo engikhuluma ngayo, akuwona ama offender ane lezo zinto. Labo zakwethu esisebenza nabo abangathembekile nabangcolile, yibo laba benza ama offender afile sengazathi arani ijele. Mina angizukuvuma ngane zakwethu ukubona ku discreditwa kunama members honorable engifikele kuona mina emsebenzini. Mina emsebenzini ndoda ngifikele kobaba Nxumalo, oMabizo, obaba uMagwaza, obaba Ndawonde, obaba Mahang, obaba Mahayi, ngifikele mina kobaba Matshiwi, koTawoka, you understand, to name a few. Angikwazi ukubona imisebenzi nama efforts alawo maGrootman engiwamentionile la afike nami angembatha mangifika emsebenzini, Ramza, you understand, Braj, Rahul. Angikwazi ukubuka ama efforts alabo bantu mfethu abasebenze kangaka mfethu ejele nabasifundise okuyikona masifike ejele. Angikwazi ukubuka lawo imisebenzi alawo maGrootman ithanishwa ama ex offenders ekhuluma ukuthanda kwawo. Ijele liranwa ama ex offenders, ngingakhohliseki. Ijele liranwa ama offender, mina ayikho leyo nto. Bakhona abantu abakhohlakele kuyo yonke indawo, angiphiki ukuthi nakoza kwethu baningi abagangile, kodwa sizukuvuma ukuthi labo bagwinye wonke umuntu simbathiswa itshalo elifanayo. Hoyi, ayikho into emnandi ejele, niyogula nife, abanye bafela ngaphakathi futhi bebulawa yiwo lama offender amanye ngaphakathi. You understand, kuningi okungekho right okwenzakalayo la, and into engiphatha offside awukwazi ukuyikwatela lento engiyikhulumayo la umzali uzele, ngoba ngizama ukukhuluma nale ngane yakho engakwazi ukulalela kodwa ibikwazi ukulalela abantu bala ku TikTok, ngikhuluma nayo. So wena ukwazi ukuthi ungazofuna ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. You understand, wena ungaphakathi or ungaphandle ejele, mawungumzali oyithanda ingane zakho awukwazi ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. So nje igang ingaphandle yonke, no matter the age, dlalela kude nezinto ezizokufaka ejele. Thina sisebenza ngaphakathi ejele, ijele linamandla okulimaza umuntu osebenza khona. How much more ungasebenzi ke njalo oboshiwe, mina how much more oboshiwe likwazi ukulimaza umuntu osebenza khona ngokwengqondo. It's high time kanza wethu kumele silikhulume leqinisa, ayikho into ekumele si-idolize ngeprison, ayikho. Okuningi ngiyafisa ukukhuluma, it's just that okwamanje ngisayibambile, yabo.
but okuningi ngiyafisa ukukhuluma and ngisazi ukukhuluma isikhathi masifika ipublic melilazi iqiniso bafethu asiye kulosikhohlisa umzali uzele ngoba ngizama ukukhuluma nalengane yakho engakwazi ukulalela kodwa ibikwazi ukulalela abantu bala ku TikTok ngikhuluma nayo so wena ukwazi ukuthi ungazofuna ukungikwatela kulento engiyikhulumayo you understand wena ungaphakathi or ungaphandle ejele mawungumzali oyithanda ingane zakho awukwazi ukungikwatela kulento engiyikhulumayo so nje igang ingaphandle yonke no matter the age dlalela kude nezinto ezizokufaka ejele thina sisebenza ngaphakathi ejele ijele linamandla okulimaza umuntu osebenza khona how much more ungasebenzi ke njalo uboshiwe mina how much more uboshiwe likwazi ukulimaza umuntu osebenza khona ngokwengqondo it's high time kanza wethu kumele silikhulume leqiniso ayikho into ekumele si-idolize ngeprison ayikho okuningi ngiyafisa ukukhuluma it's just that okwamanje ngisayibambile yabo but okuningi ngiyafisa ukukhuluma ibosho you understand angiyona leyo mzalo ongajabuliswa ukuthi ngibone ingane yamithi ijabuliswa like iactor njengosibanibani abakuma podcast sikhuluma njengosibanibani abakuma podcast mawumuntu owumzali oyithandayo izingane zakhe yabona lento leyo ukuthi ubona ingane elokishini noma ikuphi ingane encane ikhuluma into zenombolo leyo nto ikutshela ukuthi i-future ye-youth iyakuphi ayikho into enhle kulezi zinto zenombolo ayikho into productive kulezi zinto zenombolo ayikho into enhle ngokuthi wakangena ejele ayikho into enhle ngokuthi ubuye eminyakeni ya understand ubuye eminyakeni yani ye-trauma ne-horror yempilo obuyiphila bese uzofuna ukugqoka imask ngaphandle yokuzenza ngazathi wena kade ugrand kade unjani yebafethu akumnandi ukubona i-youth iphelele emaje mina isifiso sami ekuphileni kwami kulomhlaba akugona ukuthi njengoba ngitohoza la ngitohoza khona kube ukuthi ngiyahola every month then ngikwazi ukondla umndeni wami nabantu engibathandayo bese kuphelela lapho cha akuyona indlela engifisa ukuphila ngaleyo bese ngize ngife ngelinye ilanga kuhamba abantu bayongcwaba abanye beyoqamba amanga ngami bezenza ngathi babe ngithanda bengangithandi akusona isifiso sami leso mina isifiso sami ukuthi ngibe ne-impact kwi-society kube nesandla in my lifetime engiyosibeka esipositive empilweni zabanye abantu ya understand kulomhlaba akekho umuntu perfect sonke sifunda ngamaphutha nganza kwethu ya understand sonke sifunda ngamaphutha yayizwa leyo nto le wena njengoba ungibuka nawakho amaphutha empilweni yakho nginamaphutha ami nami empilweni yami kodwa mawumuntu kumele urealize ukuthi la ngeke ngenze iphutha khona kubalekile ukuthi ngixwayise abanye abantu ukuthi nabo bengaqhuzulwa itshela ngiqhuzula hayibo leyo nto le hayi lento ukuthi ngijabulela ukubona abanye abantu bengena kulolu gibe engangena kulona so bafethu kubalekile ukuthi abantu isizwe at large ngeke ngilo ngithi youth kunabantu abadala kunama abadinga ukutshelwa iqiniso nabo abaphila kwi-illusion abangenalo iqiniso empilweni zabo i-nation as a whole iyadinga ukuthi kube nabantu abayitshelayo iqiniso nganza kwethu mina angiyena lo mzali ofenda file sengazathi arani ijele mina angizukuvuma nganza kwethu ukubona kudiscreditwa kunama members honorable engifikele kuona mina emsebenzini ndoda ngifikele kobaba Nxumalo oMabizo obaba uMagwaza obaba Ndawonde obaba Mahang obaba Mahayi ngifikele mina kobaba Matshiwi koTawoka you understand to name a few angikwazi ukubona imisebenzi nama efforts alawo maGrootman engiwamentionile la afike nami angembatha mangifika emsebenzini Ramza you understand Oprah J uRahul angikwazi ukubuka ama efforts alabo bantu mfethu abasebenze kangaka mfethu ejele nabasifundise okuyikona masifike ejele
angikwazi ukubuka la imisebenzi yalawo maGrootman ithanishwa ama ex offenders ekhuluma ukuthanda kwawo ijele liranwa ama ex offenders ngingakhohliseki ijele liranwa ama ex liranwa ama offender mina ayikho leyo nto bakhona abantu abakhohlakele kuyo yonke indawo angiphiki ukuthi nakoza kwethu baningi abagangile kodwa sizukuvuma ukuthi labo bagwinye wonke umuntu simbathiswa itshalo elifanayo hoy ayikho into emnandi ejele niyogula nife abanye bafela ngaphakathi futhi bebulawa yiwo lama offender amanye ngaphakathi ya understand kuningi okungekho right okwenzakalayo la and into engiphatha offside awukwazi ukuyikwatela lento engiyikhulumayo la umzali uzele ngoba ngizama ukukhuluma nale ngane yakho engakwazi ukulalela kodwa ibikwazi ukulalela abantu bala ku TikTok ngikhuluma nayo so wena ukwazi ukuthi ungazofuna ukungikwatela kulento engiyikhulumayo ya understand wena ungaphakathi or ungaphandle ejele mawungumzali oyithanda ingane zakho awukwazi ukungikwatela kulento engiyikhulumayo so nje igang ingaphandle yonke no matter the age dlalela kude nezinto ezizokufaka ejele thina sisebenza ngaphakathi ejele ijele linamandla okulimaza umuntu osebenza khona how much more ungasebenzi ke njalo oboshiwe mina how much more oboshiwe likwazi ukulimaza umuntu osebenza khona ngokwengqondo it's high time kanza wethu kumele silikhulume leqiniso ayikho into ekumele si-idolize ngeprison ayikho. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Ubuyile again uwadena uyakhuluma ukuthi angeke nazathuswe bantu labamthreatenishako saying ukuthi wayakhipha ama secret lendeka lapha kuma prison, some even saying ukuthi ucekela as-20 sebantu phansi, some saying ukuthi urong lo kakwendako, but some saying ukuthi eqa animekele lo bhodi lento la ikhuluma ko iliqiniso uthi yena the reason why ekhuluma lokho ukuthi ufuna ukufundisa iyouth ukuthi ingacali ingene ebugebengini thinking ukuthi uma usigebengu mhlawumbe uhlakaniphile nalapha ejele awuyohlala kahle uphile kahle udle kahle uthi lapha na tiyabuya and uthi ngisho ngena lapha na ulgay uyothi ude nenyanga ulgay laphana ube sewutisola ukuthi why ulgay because lapha abantu okufundisa ukuthi magay bawendane eprison. So people are saying ukuthi cha ukhuluma kahle lo bhodi iqiniso lento ayikhulumako and balabaningi they are inviting him ukuthi ahambe etikoleni aye ufundisa abantwana laba ba-invite ngisho nakuma podcast. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.